Naye mokaga irotini kere kesepote ai report Serere district kanwaje kina subana nuiboro luechor. Mami chama kini dio tunganani aboli regia lechor. Ayaono ne regia dio. Na arai eye dio joda twania. Toto ichori ningin Helen Adoa Bekwa Aminista na etakronu ichorin neras nan kedalu yemuto kaneko boma soroti. Ya darata okichori ne jo apololelo kela Aronon. Imonye Itunga ebe itinga to sisilikare konye mame silikate tinga retwele je hata kerne jo kokeliboya lwe jo kuka kuto ngai dipona aminu to kichori ngopo ngoni ngese oke musiri konye mona jo echor mona ja koni koi mona jo ngare Adoa ngeni atakinta ichor alokak apugan sinyiko kinti tunga loma to maipislo agaria na ara erai haichurusa na eje sokoni. Simon Edoru nese chairman Losoroti district. Mori kwantunga ereke agaria mambera bikori boss amai ejanyu ne to bore polno onyu boye polno onyu kedagaria alara dope bokuri je kesa malo pedit to sma even bedo kera no agilo patna pita garia defara pita kokori so ko le pateker alomutu kilome pita garia ripera jeon kidikapuno sauno Mukasa Tombu Kenya e commissioner lo agaria nesabala ebe apedoe ministra itiji ya itusamaona ipoisona yari agaria kotumochorin. Fish poisoning, like in 2000 we had these cases. We came up as government to fight this spice. We put a number of people in prisons, and now as I'm talking now, we are not receiving we are not receiving fish poisoning in our lakes. Daisy Oyela Chiro, Assistant Commissioner Koyaiti, Eriongetongon Loai Kamangun Lepa Kochorin, Nesabala Ebe, Jaskesi Tomauoro Kwanalo Anyunebe, Mama Loka Kelosete, Ailoma, Railoko Tomotogo Ilwe Urietagaria. Promoting protection of the water environment. How do we do that? We ensure that we tell people to protect fish breeding areas. Adoa nesabu Elipidue lukwaneja sayen kachutingulu osinia anyune belo marekesa iloko na tineni kwana na raito mailoko ngin jaikini kisedumneti sirigin Luis Pedro Kesi aitachi sirigin wa shomani kechi wale karu. Ediale chor ngesiko pani je kitiduelwe puwa somsini edefara somsini ni je kina fuganiza akoto ngai Elip atumuna mami tumor kedoka di bom mami tumor kede nyo Uganda nese dumne ne isiriginwe de parto se trillion ediope koto mausokon le dumne tagaria isiriginu ijuketa kwa pinwalkinga kede ilo kanalo ajoka ko mame ai tosoma e kokotan e pedori Uganda adepari siriginingun we yanga unene akwapuok Godfrey Ojore TV East Soroti.